Ident Mubusoga, Kadaga is the power source. Ni namba ndala. Bobo kuininga favor yabasoga Kadaga ate is number 1. So tonna ya President Museveni kumubuza nti kuba Yakobi ati yasose kumukubira isimu. Are you going to be there in this meeting? Ati tugoli kwenda be meeting. Already wamukuba ali once. Ati yamukuba but he's showing you. But if nifo tukakuma nti President Museveni yakuba right honorable Kadaga mungu ngana dona honorable Kadaga daba irakola ngakuba ati kyamuko ident kyatukosa yes nga abasoga era ye kyamukosa n'okusinga ifa abasoga ayi ngakuba ati let's forget the past, but we are not we are forgetting the past but the likes of Haji Walubi don't want to forget the past despite the fact that omuntu wa wansi is forgetting the past. What Honorable Kadaga says the Haji Walubis don't want to forget the past. Buti ensonga lwaki Kadaga alina okusosowazibwa eino because politics wakubala bubale President Museveni wabalira ye bwogema ku kintu nobona nga abantu bakyenda kireke aye buti waliwo endogera ye nakuli nako bantu kulemezaamu President Museveni yagema Kadaga yalemezaamu atya nti n'enduulu wedava mu busogera nga nti be oyo n'owaife muleke President Museveni yasigala ng'akola ki ng'alemezaamu naye kyendiko bokulemezaamu wano olifuna wanene olisegeera buti because Kadaga unitinga abasoga bona regardless of the political parties those wanonga bamwaniriza nga amaze okuba humiliated because mwene in court akuba nti she was humiliated publicly humiliated okusoka some courts you so okusoka era nga bamutola ku bwa speaker then one of those that kind of humiliation oidinga abasoga bayiza kumbali political parties because abantu banupu nabasinga nokwanira buli omu yayidanga ayambaire kalaye owa NRM nga ali mu radio otikankulage ku bigirwa neyakulembera gundi yes baswengere bali abo baswengere banuku ayinga bali FDC PFF aya ateka ikankobereku obuzibu enkuba nti NRM eno obuzibu nibusogayo neno obuzibu oidinga aba NRM aba subscribinga to Anita Among tibayaniriza Kadaga so kyova kuba nti busoka that was the right time yes okuba nti the other one happened but we are together as busoga butine ekyo kitutwala kumpisa mpisa nti ngolese wenga omuntu iwe kikugasaki okubanga oli bulungi ino nga yabantu bo wangaliramu abantu bakulonda nga bali bubino President Museveni yako bantu yali ajema yuge waliwo ekitiyerera nti yabita ku bantu yabonanga obwavu buli kuuna bubune mayuge atayenda kuba neighbor baba era last time nali ekitiyerera yewa President Museveni yako bantu era yaba ni meeting yako bantu nikweta ba neighbor bangu wana ekitiyerera bona tuogere ndikwenda kutema mpenda mbone bava buti abaka ba parliament n'abakulembeze babusoga ekyo balemereirwa okutegeera nti iwe ng'oli bulungi abantu boli kuwangala nabo abantu b'okulembera abantu abakulonda bali batya because oidi abantu omuntu ali desperate asobola okugema eki osobola okumukubisa ekintu kyolina kyona abantu abali mu bukulembeze abasinga baida bakubisa abantu obusente nti era yawo omuntu 2,000 omuntu ali desperate azani kyali jakulya igulu mwene esente 2,000 da corrupting obwongo bw'omuntu ya gem box ya taking omuwere 2,000 anga trading 2,000 edomu weyi olijja kumala kairi emyaka egindi emeka etano obe na malo taniko okwira ku kuyali era boira yali nga bali kwechwa weda babaleka mu esente kai bakola ki kolo aba wa 5 bakwizayo nobo obuzibu nti ensonga eya poverty mu busoga nga titwize mu mpisa nitugemera wanu twategera nti busoga lwaki ekizibu kino kiri persistent nga tuli kulingirira ku bintu bisobola okutula abasoga mu bwavu okuli ebikaado okuli enanda okuli ebibali because President Museveni idea nga abigemagema ku mpola but abakulembeze baife
balina wiru etoola abasoga mu bwavu oba it is a desperate move nakani karamoja eriye yali alikunsa lusanga duzi ngali kunsesa nti karamoja baatayo ministry enamba era obwavu lobi okuwaayo so issue ya ministry bili ebitundu bibiri ndoza mu Uganda karamoja erina ministry tola erina ministry ono gundi jali state minister ono wani weno mubagwere nawulira kuba ne recent rawo nga Kadaga akoba ati twena batuwe ministry Busoga zena nali oti nkirowozaako but we don't need a ministry kyoli kuni kino ba MPs betulina butyobona nga Buganda the MPs nti oidi nti ba MPs ab'omu Buganda batuuka ekiseera balina gundi yaibwe ey'Abaganda nga bwe bagijamu muzira opposition muzira caucus yaibwe nti bwe bayidda bali kutesa nsonga ya Buganda in fact n'ebirowoozo babitoola ku kingdom but if wano nga bwokobi they don't love the kingdom, they go there for money bajja for sente era abamunwevu nti singa abantu be bano basigala mu bwavu nti ajja kwira n'enkumi ya David tuva obona abasinga benda bakube Kadaga ali kulwanisa okutoola abantu mu bwavu bakole kubanga olina kyoli bafiiriza but ate boira kucha because nekindi ekirese divisions mu bakulembezi ba Busoga nga bwe nkubi enti buli omu ayenda abe ku top but tulina caucus diri ibiri eda Busoga Buganda omwami oyo Muwanga Kivumbi bwaba yese Buganda parliamentary caucus bona bayingira beyambula ebibiina batandika okuteesa fe common goal for Buganda akoba nti abakatuna tukole tuti netukyova bana nti Buganda eri better off than Busoga ife tulina caucus ibiri buli mu bakasonka mu mwine abakati tibawedagana kitiibwa but kire kya ministry oidinga ministry ya Karamoja President Museveni yatawo ministry ayika yatawo ba minister katiba Karamoja ekyo butyo jategero tebizibu omuntu olomukyala bana abayiba amabati g'abantu be Karamoja omukyalo yali state minister wa Karamoja affairs Nandutu Agnes Owembale kayigoli kugema owe affairs eda Karamoja that was a blunder that alone Karamoja eriyo ba MP eriyo bempi bayo but oidikeyo ku blunder one of the blunders edaku ya Museveni akalulu mu Busoga ku time ere n'okuleeta ba gundi bajjo okuleeta ba Ronald Mayinja okuleeta ba Catherine Kusasira okuleeta bani mbu banoonya akalulu ka Museveni mu Busoga Basoga bakuba nti eri mwa Basoga abatali Basoga mwide munonye mwifa Abasoga atenga ne Buganda mwena timumuwa it was one of the blunders so wandi omutofu kwekyo nga of course empisa nali ni mwami MP wa Kamuli mwami Muzali yakoba nti abaana betuli kuzaala betutemu empisa ife twakyama olibona nakani omwembi gwebeta David Lutani yakoba nti ife ni bwokola otya twakyama omunsi mulimu kyebeta accepting the reality but MPO yayogera bulungi but if you accept the reality boikiriza nti oli mwavu ojja kola ove mu bwavu bw'otaikiriza nti oli mwavu tojja kufa mu bwavu but bw'abaikiriza nti twakyama it means kale ife twetandikire kwegolola memala abaana banasigala nga babona nina empisa eriwo nibonaako bobagolola kuba neeriwo bajagisigalamu kiyiramu nakani kiyiramu maka kyera ni mu masomero okuleeta bringinga oba okukuza abaana nga babataamu obuvunanyizibwa okuba abantu obuvunanyizibwa mu maiso buti ife obuzibu obuliwo nti ife tulina ate kayitwagera olugero olubi nti kange kakira kaife nti akange wanene mu Busoga tulina embeera eyo nti
nze ni bwemba n'emitwalo 3 saawa eno I don't care oba kibuuka olina oba ozira as long as nze ndi bulungi ndi musanufu ndimu emitwalo gyange 3 gida kuntambuza ku ewiiki 2 nze tifaayo oba iwe oli otya oba oli otya n'oba obuzibu bwakweyendeza busoga buli omu yeeyendeza ate nga okubaako obulungi kulina wekunambira waire ninamu 3 gange yes okubaako obulungi mu maiso awo kulina wekunambira kina mu maiso wokasaawe yes kiri nti bw'oba n'esente ng'oli muba kale bw'oba obulungi ng'oli mu bantu abatali bulungi iwe bw'oyenda basigale mu mbeera embi oba oli kweyongera bizibu yes oli ku invite because buli omu ajja akulirira buti nga tumaliriza President Museveni Busoga eno n'ekindi ku biketezo byasinze okutakweyisira nga President Museveni ayenda ino Busoga era President Museveni ayenda Busoga emwende aye okusinzira ku because saawe tulikola video eno nga wabula enaku isatu tutuuke kukulonda aye ground ngeri oteeka akalwibe ku moves da kuze dona ediza Busoga engulu ground yeri oteeka akalwibe he must revise again abone Busoga obuzibu bwayo bwene ki because President Museveni idea no Busoga yatandika okuinteractinga n'abantu ebiketeze by'abantu ab'endawulo yainteractinga n'ababoda boda yajja ku mbalimi b'ebikado yajja ku bavubi yajja ku mubaki aye ekintu si kyene kikali kuva era akali kurealizinga no saawa eno ng'olesa abakulembeze because waida abakulembeze ba meetinga n'abalabo ba meetinga ngeize iwe nkobera ku President Museveni jaba na walubina atabayo oba gulumena atabayo obani so balala abakayi ba meetinga abantu beyandibere asobola okuyiza yabanga abalise kumbali so wakaliwo bingi ebyokola kuyiza Busoga President Museveni afubye ina ize Busoga afubye ino Busoga emwende President Museveni agabye sente eningi dide dikola mu Busoga ayi ndijja kumenerako banji bawaire tijja kumena nti awaire ayi kankumenere ku bonka abakozesa sente daba waire dikole mu Busoga ndidi bali bati abakozesa sente nga they can account for the money nze kandanikire ku Haji Farouk Kirunda nakanze nize ndisoko okumenera abange at least yoyo Haji Farouk Kirunda ono Minister of Presidency Babalanda mire babiri Babalanda nikadaga abasikaire be those ones can account for the money they bafunye because zena abo bendi nabo mire Babalanda sente ngawe Museveni boyadi muwa adikozaisa yes Haji Farouk Kirunda adikozaisa ino president boyadi muwa adikozaisa yes ninzo kubanze nganze kali kutira ko Haji Farouk adikozaisa yeto fayo kasanze fayo wale namire Babalanda tisobola kuba but ewakadaga yo ndi safe yes kaye tisobola kuba mbula kuba dire nkali kugira but abo I have evidence nkali kufuna kali kuingira chain yako difuna kade waiwe I have na kubulunja yo edo wakadaga edo kali kudifuna yo what's going to happen banaba but I'm sure I have evidence nti Haji Farouk Kirunda mire Babalanda and Rebecca Kadaga nze Museveni center de dingi tidi era koze ayiwaze mwabo boko byoti nawo abasigala abadesigaliza na abalemeisa nenda President Museveni obwagizi bwanafuna mu Busoga bwona obo obululu bwanafuna mu Busoga bwona buli ku bantu basatu attributed to those three people Haji Farouk Kirunda mire babiri Babalanda and Rebecca Kadaga abo bo bakoze okwiza Busoga era obwagizi President Museveni bwajja okufuna ebusoga bona bwa bantu basatu abo bafubye okutambula kyalo ku kyalo kutuuka muntu ku muntu okugaba but ate kai waliwo abantu abandi nga President Museveni bambi mwene taidinga abasoga babakyawa ngai kai amala yaba empoweringa eri abantu abandi nga abasoga babakyawa omwami yabeera ali kuvunulira President Museveni oyo abasoga tibamwenda bulungi
Oitegeera. But he is one of the people who are empowered okwiza Kayi Busoga I mean NRM mu Busoga. Ate buti president talina otegeera kale n'aba bamulira ino nti omusoga waaba akukyaye. Okwiza omutima gwe tekiba kyangu. So President Museveni abantu abo bo betupa okwonaku Busoga ebaikiririzaamu. That is why bani gathering sene ne buli yebaba. Tibaba ngola because tibona ko muntu angola Faruk Shirunda, tibona ko angola Babalanda, tibona ko angola Right Honorable Kadaga. Ngoro yo bakukubira abali awo kubanga kuza. So President Museveni katulinda akalu tubone bekanaba but wakaliwo divisions mu Busoga. President Dina no okwira because sawa eno wazamukisa nti kwira before kulonda. But if all goes well, President Museveni n'abitamu, you still need NRM mu Busoga. So come back to Busoga. Obone root cause erikuleeta Busoga oba eyaleeta Busoga okuditoratinga mu campaign eda 2021 then obone root cause erikuleeta abakulembeze ba NRM okubanga paka buti bakali kwira walala atenga wono otusembera okulonda aya bakulembeze tibayize walala bakali kwira walala atenga bali mu kibiina kirala. So mbira byona mumpisa tukobye Abasoga mulonde ba MPs abenda obwacha bazinga nikana akakyala kaidanga ku mikolo egindi akayiganga ka flag bearer gwe batoola ku flag mubakali yosawe alibawo yaidanga ku mikolo baide tiyaida mu jona yaidanga ku mikolo egindi. So mbira byona ba MP Abasoga mube n'empisa obusente buleke bamalamu ekyokubiri mwende Busoga ndikubiriza Abasoga omuntu atayida ku mikolo gya kyabazinga naddala mu kisana kino kyatujjamu ekisanda ekiyirako oba ide na buwumbi bumeka tubulye tutamuwa. Ate n'ekindi bategere nti mu parliament bajja kukiikirira abantu tibajja kwekiikirira ababaka ba parliament mujja kukiikirira abantu bw'obanga iwe obaayo mu parliament wamala emyaka 3 nga yetoyize mu bantu byotwala mu parliament eno fact element omulimo gwa representation. Where do you get the views that you take to parliament? Because representation tegeza nti ojja kwira mu balonzi abakulonda oba tolemu ebiduubo bwe mutuuka ku issues of national importance, matters of national importance opresenting abantu ba constituency bebakutumye ayo mazze emyaka 3 mwaka mulamba tuli kubonekera abantu bakulonda byotwala mu parliament obitoola wa okyamba munsi okuvanga ndi muto oyo nali omuto MP waife yali Migereko muna okulire wano otinize nze kulire wano mugundi Migereko yaidanga kuba nali wa waira account edukira yaidanga yati amenchinko ku waira ka primary awo yaidanga wansi yanoni ebidubo baliye kutawa mu constituency so tukumbe empisa akalulu jo ronde tikinga gwoyenda wegendereze tichiretaga uve mu kalulu nga olina ebikosefu kodi bichi oyo goli lwanirira bwana atuka mu parliament ne emotoka gyakwikiriza okunina ku butito gyaji ninako mbe bulungi tova ku Media.